so National Council MPP abadwokuo no aka ho bi wono nso kire se kono pa ne Mahamudu Bawumia ho ka wo mu bu fa so pe eye running mate no ko fa ma wo mu da apregafo no wo mu duebo sanso na ensamfufuro mu nso eye ani DC amanyokuo ni mu running mate wono nso na mode ntoabo hye so no wahyase afiri apoye mantamu abusuansa fufuro mu wonso no ena ye kase networking anya misi ai homo ye mi papa anso uyisika enyi ubeka se ebo apayo o MTN for na den ubetwen kakra ma fiti anapa ma twen entwa uyisika no a ni atrotro bibi agugugu so Ghana fo kasa ho na ECG fo bekwa akopɛ nkyiremu ewo eye MTN fo ho boye ECG semu adundum kane ebe den nya ECG fo asem o MTN fo titu esanso wo mu ne atayusu wo mu pa networks no net day enya papa mo number baako sete kom de na usika gu phone so de ne ebe de wa adu bio kan so pass wo ya free bia wo bank eno kra na wo ya free bank dia ba momo wallet mu ba brankasa nisi he mebre ye be kwa mtianfo na ye ne wo mu akotwetwe sasem we ho enko mo sanso mo so edi ya no bi aba abusua kire wadwen democracy ne wo mu anti 0533898915 0533898915 my emphasida Emma Marsha Beauty and Training Center for Odi Media Network so ODI Electronics say wono mo boa aboyechi dom papa ewo ye nkase boyi emu mi ameje braken kai midin afia ampofowa afejibre na yendo somusen Ahenkan FM. The achiwo Facebook search Ahenkan 93.3 FM. YouTube no so eya Ahenkan 93.3 FM. Online portals ninye ya wa modern Ghana so ya wa zenofm.com so sanso ene ya wa mindtunein.com so website nsemo ya de ba awiai ya kruche ni nada ediagu ahenkanfmonline.net a small letter was atroyen kuma eduntu pe bia kenkan ya na wako hono wako kenkan afei yen hyase na ye hyase afri eye Obuasi East kane mrahye badwani anu woginam de madehye wonum ewo Obuasi East eyo nimonyamfo Edward Michael Enin owura Enin ade atudwa ekirem se Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ye wono ena ye franka kura ni de ma wo mu party MPP amanyoko no nyamya nim ni kweri papa na asa gogro agro bi wona ni su pa na ni su nyahye na wo pa president yadi na wani su nyahye pa dia ene na wo busasa hwan na bedi amano owura ni monyamfo Enin ekiremu a Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na wo tu franka no sese wo hu nipa onfa na chinya no se bibi ni hodom na saja wo tu kwan a bibi serious o president tu kwan wa bedi akire no sese ye kase wo hu nipa wode na chi ebeja no running mate ho asem no wo kan wo sese ne nioma ekeka ko ewo MPP amanyoko no no emu ya no nwanwa titu ne dia Bawumia eye no sepa se obi ato abama pa wa MPP amanyoko nim atu ahini asi ahefo yi nada anya amugidi ato abama se di anim na obi bebrebe di anim ana chese wo no running mate kura nim ni pa kura wo de ma no si na nako tata bonguto ma mi ebombom fire wontimi nye na wosi wonom na ne yaso we ba no obeka Bawumia fa we na ba se Bawumia emfa we fa we Bawumia he mienu ni nyina nye emwa fa we enti wose ye kase Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na dwen pa se Bawumia dwen no sese no enhye dance so esan se ayane ntanta wo hu de wonfa no running mate dibra nankasa no na wo hu de wonfa no achese akwakwada ne ono de aya hometesem edema no wo se na running mate tatao common running mate
running mate no kwa no wontimi enu onu ankasa ntimi ntrase kase da bi asomasi obent ne na bebo me ebiva ne machi na anu na just wo bi na be kira se yewe anase yewe dia ani obusa se president ne se de sia ne manu a ekwan be no be fa so a obetoto oman no waso wono ya MPP ni onya ndi sini no kasa yo kane MP e wo Boase East na kasa yi woye MPP ni people na so asani ade na jeje kwa no na shin papa se ya to abama wo amanyoku onum ni aye flag bearer na flag bearer ntimi nyi ni running mate age so obi na ebehye na chi eye ni yodium yesei wase na shin pa na baby ade na keka kwa no se wo man hwe no man keka ni o man sia ni wan hwe a ade ntokwa kura pre na beba anu nti wo kan ni pempempe wasi ni pei e de acha Dr. Alhaji Mahamudu Bamia se hwe no wa ma obi anya ni yodium ankyerɛkyerɛ ne kwan na sa obi kyerɛkyerɛ ne kwan a obi ɔno ankasa na koma so ade no ebeka achi eba no sa yema ne tumi no a wontimi emfa nyehu wose ensam a epinche ba na kache ɔno owura ani no ensam a epinche ba na kache ne se running mate dibra no a yese napo ene ye de ama no ye napo ne ye de ama no no wose nkofo bi na gina baomia kon so se chinchina chia wo fa napo ana chese onu sunsu enya ne hu twabea nti woye koli wose nkofo bi e wo Jubilee House woye papa MPP ni na yi fila no se meyi baby adure de agire me yi fila ni nyina pie wose nkofo bi gu Jubilee House o Ghana bankasiem en wonu mu epeso mo kyekere ba o myansa egu nachi e kire no de wo momfa na eba no sapa be ha dwempa wose hwe MPP amanyoku ni mo no wo mo mra ya wo mu diso hwe Dr. Alhaji Mahamudu Bamia no oti baabi o na nado kofa ne bae na nado de ne bae so ope ono no running mate no he empanifo wo party ni mu no di omo kan na chi na nado se chinchina ntwan Bamia na mepe obi antimi ansasa Bamia na nado de Bamia koi 2016 de no kwa de 2008 osahiahe omo sha ase ache sabre ni nyina na Bamia edi na nado achi na nado ama obi ankyere ne se yamfa we MPP amanyoku nsa chinchina ntwan kwa na kofa we papa kufuo no ankasa ni tumim na adwuni mu esanse running mate se wanya nipa ono no adwe bekọ bankrom nipa ono ne ka nipa ono ne yedakọ a wanhwa na nioma abeto afso oye we na nso ye we ebasa pe emwa enu nti MPP fo mra no eche se dia wo kra pe o flag bearer no dia wo kra pe na ye enti adenti na adru ba omia so ono dia wanhunu nipa kura wo yi anti enkofo bi ye ni yodium se won fa napo wose napo na ya titi din wa bonte se ye ni afa napo enkofo bi na atwi kotokuro ejina ba omia so hwion wanyi napo ye beku hwion wanyi napo papa ebe bo hanya hwion enti wose ye pressure nimu no onu anim se napo wonpe no nanso nkofo bi ena de ohye bi ato no so beka safian pofo na si ha ja kwada keto me ha amani sa prankes maka kakum wa chen waso neti president kofo ayi nimu no oyini de clean anado oyini de clean baamia ko yudia information nya ne se Jubilee nkofo bi mpedi ono pe no na wo ye obi a wo ye running mate a obedi president na common run mate wo yi kura ne ye hurunrun na nti ye dia na obedi president say wo ni kokodu a be rule country so wo na constitution ma kwan say yi nipa no sante put me off na we so done debate and them say hey baamia onya be ma na so how can you be president if a decision small decision like this you can't make it because nkofo ranting yankopon that is bullshit man. I mean, how can you be president? Hey, who na one in the go ahead and choose it. Say, maybe I didn't know. Ofana pa, educhum go for so hope kosoro. You struggle to bring them down together. And you hope kosoro, Brian. Now some tisa no more here. So from the Amfa, and it's can even so, and so I'm saying, they said that be, and back to no come more yes to avoid. When so be no, okay, when I tell MPP, Asamaba. Saneva Chisami kwa so no mahuko mahuka papai na so no makra bahu mu kire watu wasumo ensama udru etwaguo
Hey, boy, yeah, boy. American brofu crab mo. Oh, bullshit, man. Hey, asem na critical. Abusiani pa wotini nkan. Kane no no ana ya mrahye badwani a. Wojira mu de made sha wonmo Obuasi East abato ampeswaso. Onibonyamfo Edward Michael Enin. Hey, oso ba me no nya be ma na. Hey, anu ka manko. Papa kansam. Achira wadwe 0533898915. Facebook no so ya daso ade kokko bi ya da YouTube ya daso chira wadwe a na yagusu agina running mate hu nsensam wo we aya number 2 ono so ya MPP ni people na ono kra the National Council a eya abedwako kese a wonom ewo New Patriotic Party papa we woka ho bi o member waya member pa kese owura Andy Apia Kubi wono so se mpremple ya kase ade bi koso ewo wo amanyakuo ni mu a kyese ahomete na edikan to obeka wose running mate dibre ya abeto kakra yi kwofo hurehuri faso party ni mu huri bobobobobobobobo cha soche kyese party ni mu kwofo ebu faso na ehurei na ebu faso na ehurei adaya ya pebrani mate adi na wose sei pa na ekoso wo MPP amanyakuo ni mu ana na MPP no ba bia afa no me nkwahwehwe no se MPP a woni mu amodom dadadadada besi ne no enya MPP ni nie owura Andy Apia Kubi kire mu a 2024 abato ye ekwakoto yi e was a candidate bi anya na bedi akire NDC fo yi wo mu de na MPP mu no kyese tane nkofo campaign o was it to say campaign to say the yepe flag bearer na ka running mate the campaign ho efa ho ben was it afa na nkofo ahye da tuatua sika e de mama nkofo say hey munye dede hey munka mepa kase yapewe na betia say a taxi driver fo bi so ma endorse we wo betia say o hairdresser fo bi so ma endorse we wo betia say o ahamazin fo wo ahometesam ne animguasesam saa no se ekoso ewo NPP amanyakorim na eye ne kra ya pa wo se constitution o mudidi djuma no adan enkwofo mo pa running mate no nyame anum no kura no omwura fi constitution ana constitution ya ewo Ghana ene NPP fo wonom amamram wo no ni nyina da se ya flag bearer no otom ene yi de wo pe enya running mate ndi osusu so oya running mate be fine no ono na eye campaign bobonto eye munko council o ensam twofo mumamidi wase dabi nya saa na eye no na saa na eye keka kwa wa party nim no dia ene wase wo mo hwe no mo kan yoma esi ani yie papa wato ane nsam so bio ya no o chem sese emprembre ya ye ka sei ono pa Andy Apia Kubi ena nko Franka Kurani no oya anaso ono pa na wokura Frank adema MPP amanyakuo no flag bearer ala walai enka woma mu ye dede ehuru faso nyada ko obeto matwene gatamapum ama mu hu omo hu kura omo hu ba wi omaduro wose sabre ye kase anibre wokura mu breaking the eight nom so be breaking ya no fonso so ani abede NDC fonso ani abre pa ya wo mkeka ni omasi ani nti se MPP manyoko ni mu no omum timi enkura wo ho enkomporto wo ho no me ho fechir bachir 2 meter tawe kete bogei running mate nti ebi mu huri faso de na chese omo how kese they have a nut to crack ne kura mu de tudwa ya no Obama ne echem se wo mu de o ya National Council for embrebre ya kase yi ne enkomo entete wa bonten se ya fa we omunyante da se ya fa obi ene ya confirm obi ene ya hwan woso omunyante ye na nemom omatete se waso metu pasu oye we pasu o rani bi we pasu oye se we base pass wo mu National Council for ajatum se asumesi na final ya gina tum nti sa nkomo na wabonte nkofa ye ho flyer aya ya ma ebi mu credit ya wo mu di tuato ya so no woso wo mu hwe no mu nyae na emom ba omia na kasantna so woso we kura anim gwasesem ma ba omia se ono nko na bre so asa ye gu ne so sa ya ho campaign me perani mate na nkofo tete no
was so man papa no enter ne baby nwen ho na onya sumu fine na ofanyini running mate na we die anu ohyedodo. I have heard various names being bandied about. In seasons like this, everybody wants to be heard. So people are doing unnecessary campaigns, and I've heard quite a lot. Is it just by our constitutional details? Are we supposed to campaign for selection? The answer is no. So all those who are just campaigning, I'm sure they are wasting their time. If I was the presidential candidate, I would decline nomination of any one of them who are contesting and campaigning unconstitutionally to be recognized. I would have disappointed them because I don't appreciate the aggression people are putting into a campaign like that. It is unconstitutional. It is unfair and untoward for people to want to influence him by way of engaging other people in the media and the citizenry to campaign for it. I haven't heard and seen any presidential candidate being confronted with campaigns as we have seen this time. Where do you be that a campaign pa when it to your campaign? Idea who campaigns running mate. Yeah, warafa ho, near trip na fa ho. Yeah, Kenny. And ya utia ya onusu ya MPP ni o people. Wano kra dia ka National Council for no ehu. Owura ni monyamfo Andy Apia kubi. Jankwa ya nimu enansa ni ebeko ya nimu no flag bearer ba ko de ni running mate wano kra de watiesim mo na mo se mo pre ho MPP fo eye tobe na hwan ye ni na hwan na ekọ na we Yanum for the atiasim kura ya kasai NDC for running mate wo kwamto abo ye de mu nsam ebeba besom nansa na no beba no Odi Media Network TV ye tombi air condition ye tombi fridge washing machine rice cooker blenders ceiling fan ni nyina ye obi enu nti ya na wa hye ne nson de amame se ewu pe bi atonko ade a ye wobi na se bia na ho nso TV ni nyina bia ye 20 Ghana bia woni 20 Ghana da ho sese na wo 10 CD hodmo ye chempe bra na ye ntwere wudin to ho na ye no nkasa ye take anioma 1212 bi se ne be ya ye behu so otia sese ne ne de mawa na 3 months akire no odi atua na kakrakra na 10 CD na aka no watene te afri ho ensore akire fo nurse fo bia fa ne ho njem ebrenani mami ko hweko TV aba obuwa wakwaji agu ne ho case 2 ni ba wo mami ya na abebre abra TV bo aya fufufu agbode ewo Odi Media Network mahe mese bra kwa bna da mo de nyunyunyu ehodi ehonyu ino mami ti awiam se ahashio ubeso bra kwa bna da mo de ehonyu okwosho de mu akire din asam baba akire no na chese na ye case 5 o ma mi nso ka u betu afa na agi TV air condition bi bo ho hia ni wa aba wo de air condition ya den nso sese ehu abahia so obia be yusu bie o ho sonko ade a chempe o beje ba ko de board em ene e bofa ho papa na o mai so mani aka o fie ho no mo ko ba bi kra na o chese ohun titi o sanse efie ede mesrewa Emma home appliances inti obi nkopra oba ho da bi Odi Media Network ya manioma ayefo na brands no so edi ya adwuma Nasco Zara no eye kejuwa pagira naso bu adwuma den so ya kira kwan ewo achemdan kwantanum MTT the police station no ne wo mu di animhwe bia ni aya no afre number yi na oni wo mu adika subom 0539 500514 0539 500514 na ni wo mu atwetwe enkwamo Marshall Beauty and Training Center so ahofe nyina security kura wo mo betwitwi wanim fine makeup de ode ye wedding de ode kwa engagement he upe makeup ade be pre running mate bi kura no a okwa madama so be ye makeup ama wa nya kwa gina ba omi ani ma mi ni o se machusu ana mo mpe no running mate fu no ma asimu so sa akomo no anti na esla kufu dia me yada no no so chese wo bu ne ho so obekwa kwa present mo me pe running mate
ono aba mya na hu say slakufu oye good na obebua no mefa no onya ho kwaye campaign enti udi asa udi obenya ho na ope makeup ebechuchu kaba na udi akwa gina ho de apavu ayi a running mate edi abra masa bechu papa nyori kwa ya na afa yes ye asumasi obe ye no running mate na fe o ma bu adwo pedicure ni manicure ni nyina we bi ewo ho ya no wa hye nso edi amam the wig no emema no ya mam ntwen birthday ene ayi ansa no matototo wig bi masha number mde betu dwa frɛ no na twa wo yere surprise o girlfriend no twa ne surprise wig ene na ha brom egu ne hu atim say yes wo be ni enyo be ni oya manyo kra wotimi sesa kama mo amuso mo pe ensano djuma no masha sebra no nche free na kira kwan ewo achem odan Community Nursing Training School kwan so bibia ni afre 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171667 0244 171667 now ne Masha Beauty and Training Center ntwetwe nkomo ma yentu aprem tobre akan kase bono eswe Ahenkan Akan now ochra wadwe 0533898915 na yakọ ndc amanyoku animu na honom a yakọ akopie nche se hode ewomrani meti de wodi John Dramani Muhammad chiredi kogina kono afimpinu ni aduonu na abato animu Professor Nana Jane Opoku Agyemai watie sim ya poe mantam ha chese nyansan keto gidigidi chese wo bontoa to nensam gum to nensam egum wo na wo kopia mu ewo achemtafo no ne ahemfo ya wonpatam wo ekwatwetwe nkomonti onamso ena one achemtafo ohen a woteso osabari ma edu sai piasa ya watoso mako enan wone no edi ahyiamu ene na maami eso mba huru nsam ngu ha na densem pankwa Professor Nana Jane Opoku Agyemai de tunanim ya no okire Ghana hemfu nyina se ebre ya ye pinche hui eye ebre bi a wose yekura ye mudiem na Ghana kabi mami nka bia yekura mu ono ye bekura mu akwa kosi ase o kan sa na eya bato afe ana kato na abro na yaduru hu anti wakache na nanom a wo Ghana ntwo ene zigizagam se wo mo kansam a wo mo kansam ababua masumdue awie mu de ene Professor Nana Jane Opoku Agyemai edi tudwa ya no oka se na nanom nso nya akwanya wo mo nkasa emfa aya limited registration exercise na anu ada etwegu ye ya ntokwa pre ye sisi mwei na nanom nso enkasa mo ma electoral commission ehunu nse na anu ade yi esi ye hwe no ma ma bia nko abato animu ho na timi aboa ma ya democracy na ya ji hu din ya yekura din papa ewo wiase afa na nyina titu ne Africa ha se no yatimi akura mu akwa kosi ase ne kura mu de to nananom anim se wosere wo mu pa wo mu nkasa entia ntokwa ani pincha ya sori ewo abato mu Ahenkan Akan na kagana de mi ko tro mi di kwa so weda na di monja kofi ana we da ne de amane kofi so we bread o ko hospital entisa ne nyina na nhihye ya ebeto ye de begugu akwam obi abeti ase ne ebe hu sasa no so ye kako obi afa pepepe esa ne hu sa pepe ye na wo mu a ene de ebe ko bia na waje ato Ahenkan Akan eni a wutie ye Ghana de shimambe ukopiemu ewo National Democratic Congress NDC amanyokoni mu ono ena ejina aya owura mahani achi ya wonum ekogina akono afimpinu eni edionu nan abato ni mu running mate ya NDC mu Professor Nana Jane Opoku Agyemai eno eche ena achemtafo hem osabari ma edu sai piasa ya wotoso mako eye enan ono nso ade etu dwa kire mu se wo bebia mu achemtafo honom a pue ololo nso mu empuntu abom se na sabe jonso abo abo akoko empuntu ani wonum ato kwanta pai seta
chese utwa kro ni mu na usi anu asi chese wo hwe e wotafo kro ni so enu nti wo srapa se wedie professor abahwe prof ala prof ni nyina wabahwe die wo sre no onko enu onko kanche the flag bearer ni se nyame yo madom na wo munya tumi no omo pre no a omo mbra achemtafo we no mu meya nioma yie na nioma na yie kura ewo ni kuro nim Ahenkan FM ansana ukọ wa homu a wode ohun ebehye politics watiti mofra bebre pani bebre na adwena wo no eno na mesra se nyame boa na bibia kọ no kwanso a wode ebeboa ni yapagya Ghana man eni a wutie ye Ghana de shimambe wono ana eye achimtafo he osabari ma edu sei piasa ya wotoso mako enan yanko yanimu enkofo chiro madwempa na ma yanko yanim ye kwa yanimu ani ye ba ahasei ya ka semprempren se bia usika mi de momo no na me wo ho case na minimu dia network nyanya mfra udi bia mfa se bia usika bi da bank uwo e-banking bi ntiaja utimi transfer usika free bank eba umomo so aha unia beye na watwinie ubeye uyi na ebu atimi do for process ni mu a yesi bo pin code na atoko ebi mu sunsun ye kwa no eno kwa no sunsun me ho asem kire se utimi frɛ obi sesi ana ne kasa wie ode to so me refi ase ma me frɛ no hwehwe enko na de ya pa ba akoro so ne sese MTN fo titru wo mo no mo ye isu om network kese pa wo kromanti ye ka network aye MTN fo Ghana fo be ho nchechemu aduokron ene yusu MTN o yusu voda yusu tigo kra no wa yusu MTN na chese ni phone ne kra no kwa MTN de bosu kena na de shi ba ko na nse ni sese obefre obi obefe na beji su ku ebeko ave nipa na amfa yese number is switch off ade na akọ no anka bia wo hwe nim se beka se bia on ansa call no yese switch off chasa humetesem ebeko so yese switch off na sa network hu nsensem yi a abebe nam so ema eye yamane bofo samoda ko ne estabo ahema wo matiasim ene Ghana fo bia kwa kwotwetwe nkomo en wo mu nso de wo makosama tu dwa chese se de MTN ne de ba wa baso MTN network wo ma baso papa oye kwa enko uyiske yi uyense ye nye chese ahometesam na se de bibi kura aba ne se sika no era wa account momo wallet mu ultimi withdraw merchant nipa na yi won ho no se aba enso be ko no yesi sika no akoto ase minim se de meka no yesi sika na akoto ase untimi nyi sika no ni nya network on sense bwa no nti wo mu ka kire MTN fo se bibi no wo ye wo hwampusu wo mu ne omam ye na se de ehi enya kura so I want to palenka no hotel e kro no won wate ne omo kasama se yesra ye ni sky de to carrot na mbawia nti e fra wo ma ne ndem ne nka de hia ne nkere ne pa kon right tien for no de ye hu ne omo person omo ye because eti ya kra no ukuta ya am kra na de fla ye kra emfa wo fla enko nti tete no omo so nye bibi mfa homan na yete de ye ble ibi o fra eti na waka na be 1 minute to 2 minutes o slide na echo off me wa lie wa funi sisia no ti e de anopa kra no ibi atumi ama obi su god the phone mam so ye ko enko so me free nipa no e ko ba akwa fe fe na switch off ntene de ye face ga gankra okay me MTN de no me adwuma che me lines am using na MTN jeja sene a on be na bibia be kama ma ye na ya obi ahwe animu ba ne boss bibia be kama Ahenkan FM yes fly em fa was na no wait nti say no e ni ska e better touch no nti se ne be ne den enya fo no yusu ana enya MTN so yusu ti go nso a acho mama ye eto da bi kra na obaye ko nipa no phone no
no be flow. O be yes or friend. O yes or friend I pay yes in the phone adum. I want me no afro sisia no. Anu nti yenti ase. Say the wiase ne konkora ye hu no so. O ma ye ne ma nyina atoro kan. Obi asende wa wukoyi no. Boy, o ko sende a amane. Say yenya dai. Ani a utie ye Ghana de Shemambe. Womu ya Ghana fo. Ghana de Shemamba mo ya hu ne akasai ya mwatie. Sadi omo Ghana hi. So be fro bi na kasa o ya fro mi refi yes a switch off. Hey, emri bia ya ka me ya bodam. Me na ma fra akuya. Me na akuya ono kwa na efre me. Enti mi ya se me frɛ back ma frɛ me ma mi afrɛ na frɛ switch off them say how ni na network ho sensem na MTN phone so kyerɛ sɛ wo ma hu na wo mu yensiesie ma akomienu miensa binti naja aba ne saa yenkɔ ahoma ne so na ye ne Asamankese branch MTN manager Owura Michael apia wiache enjetwe nkomo owura pacho timinka ma ha o me pacho apomboko na mi adum na muzoe yanso ya ho ye pa say Ghana fo esuan say MTN network ne nyanya kura papa de be na asie okay we dem me that me di njere ma o mutia nkan ye wiare nya ye tiene se eya ebreno eya yefa ye cables ni ye fidie no tell be ya ye betimi asom Ghana na boye edie no na afi we ye luzu aye na enye ahankon eya across the whole Ghana edie no wo be ha omo use 2G phones no eya young phones no na adena atimi affect more but ye buzu aye edie no ye she will be about there in the no best ever cause from now film bosomre no that person watching in the area in what they na bibia akoye but improvement baby can ba any say ya every July mu work na ma be ye kaka by enu agete na bibia ye kra the yen share that in maybe because na bi mu kasa omu de omu yam no kra frɛ ta chenko nina ka uze network ni yomu ahora yo 2G yo 3G yo 4G ena zi akra fa algiaba etino nzi na ko affect mo use 2G ni more 2G no yo mo use yam phones no but energy yo mo de na ebe restored na say egusu ye Ahenkan Akan yampo yusu 4G no setre ya ebrepa na mpacho momo nso udi momo nso edi djuma no so brepa na nsen yo nina eka hobi nina uze network na ye ntino ebe affected bia momo ne call data bia so wa ibu kwa na nsen data ni so pa so uye bibia nko ho ane no ataba nina aka sa djuma na ye no yo we de mo fa obia mfa nchen enye say ya sedan ye da by the say you see ni timi sum obia yi se de be ya obia betimi di MC ne di ni tuma se de ye emri bi se atese se wire bi atete ne ade nim se bi eno aho as case ane da so da eno de ye timi aye ni na ewie we say ni insi we abreno insi yeah ebu wa ze infidie de ebi infidie mi nsende yesem sa ebi film se de ya enkoye na enko bia ebetimi agina kra enye djuma biem nti na efe yitim sa odu wan na di new wan se be fra nje na mana basanti we de yesre obia enfancha yeguzo aye yese de be ya bia be yesa okay nti yenhwe nim se kosi August de na emuda ho but July no ye benya improvement kaka and enu agete na bibia to chakra okay yo owura wuache me na di nso papa na me da se fa so ne adwetwe nkomo enawie yo me da se wati no makonya na yetinya asese nsema amamfo yo
Ebusua nipa ya ne no atwetwe enkomoi ukopie mu ewo Asamankese branch ya MTN for manager. Asamankese MTN for branch wo wo mo manager ene ye ne no atwetwe enkomo owura Michael Apia ewuache. Ti yesi yenhwa wiebe August de na emuda ho clean. Ne yabre yabre we are suffering. Network they say ebeka ye hu nti no ejetwe pe na se wiase asia ma uye bibia chese enye yesise nso yemfa sika nto ye ho ne ade ohun nti mo de mo nya mayen a abusua mayen ko yanim ewo premto braka nkase bom nansa ne no eye beto aso no ma yemfa we mfiri ho no yente ne temfiri ho ansa ye pe babes Jumakuo bi epe wo mo yitire ha no nti se wonim tire yi a wonim etire eyi na oyi tete se etire we de efe etire we de hutwa ne mesre wato adi ye ma ba bia danso free bonto umpe yi na apede bra ja ye nka ye bra fra number no ye ma ba bi na ntwi akabo so me se wonim tire no nko ayi dia ne 0246 889 320 na woni nipa no atwetwe enkomo afei yempem soe ukopiemu ewa University of Cape Coast Business School Dean yawo ho aya Professor John Gachi wano so se obusa K.T. Hammond nsensem bi ebusuansem obusa nyada ya nyina animsem se ya kasa Ghana hai cement bo ebi ton 105 ebi ton 100 cedis ebi ton 110 eni ade cement bo kosoro pa edansie nsonson so ayeka ewo kuroi so enam so mafie wura no sisi wo dan tata ho wi a ajom calculation no na de abotrim say pe ma wa hu me ate won say yes o man mu ayehye enti cement boy ekosure na so afo no na hwedwadie ani emfidi dwuma nsam so owura K.T. Hammond ahye ne ho bo say kwa bi obefo so bia obema cement manufacturers for atwom ho asese Ghana yehye nti mo fa bi nka ho no obeye wase one day wo gidi cement manufacturers for wo mo ye cement no ene wo mu konkunyasie no wo boa ma sa airline no peso wo de ba no kotom se krom e wo mra sebedwam anka beboa pa ma Ghana ha se cement to no ne bo no yatimi ahunu se edaha ukwa ha yen kase 50 ukwa ha yen kase 90 ukwa ha yen kase 100 ebe na timi abo ma adansie nsonso ho nsanka ya no atimi akoyie Ghana ha no ubesi da obehia anwea iron rods na nso so one for cement yangumu aboto ana gogoro akoku nipa ba enu nti no cement ne de osi ehia no pa K.T. Hammond na ese ni ala no kura no wodi ahyemu se oye obi a wo ya cement company na wandi airline so mra no so a emra no matwura hyemu no so wandi so no amwa ema se cement no yanton ne boafuo mu a ene na wo bekwa koda jail ye be jail wo bekwa koda fiase emfie pore nyansa airline ye hyemu bi no ya chese ye kase wo guso kasa ho apushi se ebekom na so bedwam na wo madi hujuma na sa cement buoi ene de K.T. Hammond ekeke nenam so a enunti University of Cape Coast Business School Dean wono so aba ede nanu abetum bie na Professor John Gachi echiremu a wo busa K.T. Hammond no se adwen po be na ta chire ne wo pushi no adwen mu po be importe ena etai echire aso wo buso say cement nkwa ho airline en wo pese wo de top na sebedwam ana say cement nkwa bo na akoso hwehwehwe anu ntia ho abahia say ya hwe na ebo no ye de to ba bi eda na wo busa esa no say yenim na cement nko ye de asam beto so
cement mboa no moma emra fam na wo mu amoya cement no emra fam a yanka hu se cement no nyase etra ho na cement number anaya ne abensam 1 2 3 na cement number ananya shoo na cement number dabi yanya magic ansa na cement number eya nioma ne akadia bi ene wo mo de ya cement no ana wo mo ya cement no so onyini sesebe ma abofoa se omumpa mani yenti ya de atwam ne bua betotototo so na aganafo abre dabi port ho kra ne ya de cement hu bia kadea de ya ne bakra ya musa ho asem o cement no ho akade no ya musa se ne bo ebi bo tesen ansakra na cement ne yaye anu nti no se ya kasa nioma ne nyina mmom ya fiti prakope aka se pese bo ne bafom enti ya de airline kom na shebedwam quick and ten mumianya na ya ntetetete bo ne so a na ya cement no nko abo ne abete so a ebe ka nioma nyina wose ankasa nya cement no nko so mo te cement no bo so na chinchina ntwan a ebe ka iron rods na ana so obuso se cement nko na disi dan okrom ha na dabi ya de iron rods si ya de nioma hudura kan de bebre na esies anwea nyina ka wonti so omunim no mo de o mani bre kosi cement nko aso a anwea bo be kosoro iron rods bo be anwea bo be kosoro edan wa adansie hu nioma nyina bo be kosoro adan ya yesi ya pese cement bo ekofom na cement bo ekofom na iron rods untimi ntwa na abe ne den iron rods so ye bi okrom ha eya asem sebe anu nti no o ka ne pempe asini pen seketi amon emechirechirem pra wo pre aprega ni na wo mna mechirechirem so onim na se airline no yampe ho asem anka ne yampe ho nchechiremu ne ya fiti prakope epo yesen ebe hu moja na moja no nsonso ye hunu ba bia se Ghana sikasem no ebe gensrepe Ahenkan FM. Very sensitive to price development in the country. So we need to look at that because if we are not careful, we'll get to a point that all items which are sensitive to prices will be drawn under price control, will not be the best for the economy. Ahenkan FM. Any outie ye Ghana de semamba kwapia mu ewa University of Cape Coast Business School. Papa ona panipa ya wotua school no ano dean Professor John Gachi ena wote se wo cheche ni nsem quick wa cheche mu tan asampetia nti ya de besi ha nya de amanfo adwen kire ya wo de abakase ebo mu nso e de atoa wo so kama mi Facebook ena mi gina keke kaswa and what did the abasa American town kenke house and what the free bay ni din so aka how ba eka home a din doso was MPP penny party o metumi ama o men akonanim awuja K Delali ononso edene de aba was good afternoon o chiayen yajusu papa nana akuamu abuaten ono so say special greetings nkoma Erica maame nyaako boaten was Jane Nelson